Kenef Tuke Sport Club TV. N'umuhungu wanjye Kenny kuri Kenef Tuke Sport Club TV. Nuko ukora like, share na subscribe. Dusoje abafana bacu bari mu ntara zitandukanye, bari muri Qatar, Marhaba, bari muri England, good evening, bari muri America, good morning. Tuhafite breaking news. Mbere yo gutangira breaking news, tuhafite amakuru mu ikipe ya APR Football Club izakina n'ikipe ya Marine ku munsi w'ejo kuri saa 9 kuri stade Umuganda. Niyo makuru tuhafite mu ikipe ya APR Football Club. Komeza na breaking news. Breaking news, ikipe ya Rayon Sport yakubiswe Gapapu n'ikipe ya Police. Ifinisha perezida w'umunyarwanda Byiringiro Lague wakinaga ikipe ya Samviken, akaba yasinye ikipe ya Police umwaka umwe n'igice, bamuguze miliyoni 80, kazajya ahembwa $2,200 $200 buri kwezi. It is a deal done. Yari umuhungu wanjye Kenny kuri Kenef Tuke Sport Club TV. Nuko ukora like, share na subscribe. Sura ku munsi w'ejo twagize andi makuru ya siporo. Ciao.